Ambiri ankethishia kona ngushukire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatana about Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki mwanja mweri gatandatu mwaka ya 2022 mbito WINNIE wa KINGERU atwambirire na riboti yegie keba na antu batano batete uturobo nyuma ya mutino kumira ntere cia Weru kaunti ya Kiambu trela kuringana na lori. Kulingana na borithi lori irera ari na ritingweba kambuni imwe ya mucheina irera kia ukoloka trela no ende chiringana ekarekarire kuyori Kiambu County Police Commander Muchangi Kioi akiwa batano bao bakwiririo wao una bangi 12 bethira na rabaitite na mbere kwitha betungatairwa bena baja inene cia mwire. Ni gari ya mchaina walikuwa wamefunga kazi kama kawaida. Train ilikuwa inatoka side ya Weru inaelekea town. Walikuwa wamepita daraja, walikuwa wamepita chini ikakuja kama imepita nao. Lori ilikuwa imepita miguu ya mbele, ya nyuma ikakwama. Dereva akasema tokeni, shukeni sasa. Imekataa kuruka, wakashindwa kuruka, gari ya moshi ikakuja ikapita nao. Wa gari tunawashautia wasimame juu train inapita. So mtu so hawakusikia. Akapitisha miguu akapitisha miguu mbili za gari. Alafu sasa za nyuma gari kakosa kuguruma. Sasa ndio tukaanza kuambia watu waruke. Wakaruka, wakaketi pale chini. Lakini nimeona tu picha mbaya yenye sitaki kuona kwa maisha yangu. Like people are trapped kwa roli. Gari haigurumi, watu wanajazana wajaribu kuruka lakini wameshindwa kuruka. So wakafia kushautia kukimbizana na hii train kumwambia simama. Ndio amepiga emergency. This is a lorry belonging to the Chinese construction company which trying to cruise at the railway crossing. To us, it seems the driver underestimated the speed of the oncoming train, which was coming from Thhaa direction, ending towards Nairobi. So, at that juncture, the lorry collided with the train, and some of the passengers who were inside that lorry, they tried to jump. So, in that process, they were crushed by the train. Already we have 5 fatalities. Those are the families, those are the people who have lost life, and we are very sorry for that. And also 12 have been taken to various hospitals. They are being treated, so we shall keep on monitoring their situation till when they are out of the hospital. Mubunge wa Geshiwa bunge ya Tigania West Ndagitari John Mutunga mwena seneta wa kaunti ya Meru Mithika Linturi ni bakinyete kimambura ya kuruguria gikundi kie kuroka kiandio wa ndini ya kejai akiare mubunge wa Geshiwa bunge ke John Mutunga na tarirete kurobagi tumikia weka ikundi ikwithira inio njira mpotho ya kugunika mbeche cia thirikari no Linturi ariwa wona thuru akamba ukirie kurobaraba ikundi ne mbere pio mwandiki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi na ithirete agikinya kiandio mamburene ya nomba kwithira tuthuranira riboti. Mubunge otiene West Ndagitari John Mutunga bawatanirite na seneta wa Meru Mithika Linturi batongorete kiatho kya kwambiria kundi kiekuru ya CBO kiandio na re Mutunga nyilitie kuria mwingi ucio kumya muno ikundi nene kenda bakaumba gugunika gina kya thirikari amutaratara ya kwethira boreana botene kundi ke thuranire kana okethira borea na bote ke CBO ewe to kendio na bore bakendio kana bokethira borea ode kundi bore nyage kari ito antu betu ito kuringa kithaka antu ariku Mithika kerene gwite mubango yu abetuika ngavana wa Meru kithurano nekeyite yueyu ambere ni okiri kundi mwanya maturene na njira cia witethia baibungwa ngatenga mbesa cia 30% ya budget ya county na nzoke training ngekuru na youth uravyomba kulita biashara na thirikari nikenda bomba utetheka no rende mheshimiwa asanti no ndotigania West numbangirite ngekuru na group cio no ndo antu bakwa bo train bakeyake kundi ontukege kandio
na kenge babaritana ngwezi bagaete kauntene bakaewa bakarita na bukoni siasa Mutunga na mithika ibaringirite ndebe munini wa Rais William Ruto kiri kundiki KINGERU thirikari ire kethe na Ruto ira akethire president thirikari ire Gachagua akethire deputy president thirikari ire Mutunga akethire mujumbe thirikari ire Linturi akethire governor thirikari ire Kathuri akethire senator thirikari ire twenera ya kulukira kiri kundite antu betu ibu ya kumuneno yetu akiarigita ronda akiwa nitaweka bilioni 100 isaidie wakulima na isaidie watu wetu na itafutie watoto wetu ajira utewa kiweloi kama unagara kiroho kande bwira muntu ra nete retire nete noke akuona muntu aikinya levo abwira ndingire ni kura bukamaka tote kwenda bunge tote kuromba kura nonto waba utoki binafsi thirikari county yona minimum 15% ya mbeca ira cirio cia thirikari 85% mbeca itia wa Nairobi na president itia wa Nairobi nao na president ikiwa ndo gwa tokwa William Ruto aringirwe kura nonto imochoro Mutunga imochoro metheka imochoro Kathuri Muronge toke aweta kewe aitwa ila ciana methwa mea akemea bana achore bakwa na no lazima ndibatethie meru kenda yumbo kura Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi Obe kithurano kinene gyo kwiriria no bo siasa na siasa bakoneka kwiringira ndebe kono shinde boite biraba kwithira bakiromba bobogeta na mbere MC wa wandi ya kanuni niwe Josephat Mugambi na menerete urabo shindane anoete kiaki wana utumira mbe ombithi kwithira bakithukanga kemishimano yawe ya onto ya yurayo arentuko ya kiumia ntereje kimongoro mwandiki wetu Nteto Dennis Mugendi na shina njira enkinyaniro ndiye tombeta wa mwamchamani MC wa kanuni perende yao kamerene kana Weru ngikonde mu manto yala timu ntalala ya thithirie oro nonto kinyetheri to sindana antu bagathitha se maofu wa wichamani oningua DMCA miaka ya 2017 twasindana ntalala nda musinda no tirendo ici ariku ndingoromba ke timu ye ekia na asira no ndwende nyanto babakuwa bakaura ukose kimusafara yora ara kinyarorira na maila kiara itwana turarikuo na unde jamani temya kubwithia mantu ya ibo endo kya kwithira antu baeta boro ncho bibeta bakarwe bongwa no ntukuri nyantu kwenge barwera thimba u ba wichamani oni kwenda kuwa mbere kabisa ke timu entalala ngokondre mantu bakwitha bena yo oni nkwenda ya antu bakanuni bethire bena amani no ntuturiye tabo myake uyonde utire bona aithe chamani agirwe thianto kana tukireta mantu ara yombike kwitha ya kia tarisa maisha ya antu betu na inkwa inya pole kire antu bara baringirwa maisha no ndu no bongo baringana namba 2 wenta la lori we daktari kana we muntu nyo thomete sana ntego miabura wo gomba kubwithe musema no tuko no gomiasaria setrikare iriwa musema ni bethire otha kumine yele yo sereri kabisa tha kumine yele anusu na orumeta musema ni tuko njarene tha yele ina kenda boya kuwana ngai bokwelo maija ibokurwa onta mya okura njara ni okura se Jacob Matiuro kurombete kio bunge bwagishigo bunge kia Egembe Central na uretie etithia babikibiki kuma kiengo kuthura tongeria baraba kethira beba guna kaitenio kau na kwendekithia sub county eunjero yombe kwithira ketha kwa gishigo bunge na bwakio kende Egembe agaitina yeguru ikomba kwithira kio na weti na mbere bwakona ya bratu tariru mwandiki wetu Nteto Nicholas Chabari kumenga kuruka kiande 37 milioni to yawa lekipo kuipotengeri twatengaira kikundi kembesi kwana kena bomba huikoria na bomba kuendeleza tukahakikisha sako yato nenye kuranira bikibiki yokobanithia kinya mbesa ino ni miario ya gwikira agwirane na kinya gukunjiria athithia babonda bonda nikenda bamuringira kura urane Jacob Mateo mogo baraba ocheria giti ikio bunge bwa Egembe Central akiaria na athithia babonda bonda kuma ntere eche kiengo na araba oritie baithiro bena gome na kuringira amuntu uraba ithirito baikarania anwe kura nikenda athinambe na kubatethia nonto no akomenya kinyamara kiao thiga kubira ntu betu ngikura na ume na buringa ruritho bukimenya yotethela la manki
Utothela mtoke mangi mtu athela njereko. Na ngere yirira nae. However small ngere yirira kanyita kola kayo kano yeta atia. Sibabu kama kaya ume na buringe kura na ngoa tiangu ngoa ni ndo kwa mtu ngoa kinya murungu ngoa ikyo teme murundi murungu ai orodido atendo sha glory so no wakendo sha into bya kuone kade byete kura yo antu we ko kwa ya we ona nyumaja Igembe Central kinya kwithirwa nio inigititwo na gutuika jina sub county yengi ya Kiengu matena kuga ibwega igita arera ukaithirwa kwina mujumbe wa kuma Ntere cha Kiengu na munonkoroki gutuika igita netwe na gutuika I constituency echire nekenda ithina mbe na gutetheria antu obantere kinya cha voiti irakuga ichiteria nitwe bonene wanda roro to andambiro by the rwa mini rwa Kipkona utemuntu reza cia ngombe kinya ei 20 no tuwa wita nai namba lakini ngarire ile cionthe iraikirwe makangete ngeko ku muringerete siasa ni uma buriko achare sisire ile cio kumura nguku imwe yakwa kangeta engeto kalimbene tafadhali antu beturi urote nayo babo kaboka ya ume this time to vote wisely itire tete okinya miakera ande ya na so automatically ite kutumira siasa kanai miakera ya na so tutithia miake ngile ndete tatia itaya no tukira twene mpiwe gembe wakangeta no kengo sub county tukira twene mpiwe wakangeta no kengo kuma Kiengu Igembe Central Betan Class Chabari Aciari bakurutira na boni botri mana kemishi kenda kweba mantu yegiana na antu bamishi yumwe kura na bate kumenya kenyo mugambi na mburi ya kuma mitheruni bamenereti aciari banende na antu bote yirana mwanka bakinya utuma ndogo chia wendo na kona na bate kumenya kethira ne bamushi yumwe athikirira baba wete aciari bate kurerana na jirere batere onto burabo utuma baba ingi bakaura na bongwa kwa bongwa barite yakaita kama mbura yokungwira miaka igana rimwe ya 10 otorone boka yoyo na rietwa Regindia mukwanjiro ya brato tariru mwandiki wetu Nteto Martin Mugambi kumanterio mechi na nkinyanchi ya rwachi mechi kurega kurikana na kumenyana ai kuongerete ngurano gatagatika bioyo ina nkinyanchi ya rwachi mechi na buboi kuringana na kurubamwe kuma mbari cia mitheru kirigicigo mbunge kia Mara tuge antu mati kumenyana mashemana ge guntu kunene nunturi wantu ni makuthi guntu na guntu magathi makethana guntha kana mwali magauka muji mega muno na ni mwaro agina na mudu agina magurana kogu gushemania guku gushemana gwine kenda ntuma menyane Nteto wite koneke oli bantu mukuru kinywa mugambi na Pierre Nomboria baugite ari na ndaka bantu goino batwikite bakugurana na nkinya guturania antu ni magendaga na kunja makagurana mamujumwe bana ona mujie ona mubiriga makagurana unturo utetekirika ni Kimeru kana mira zetu kute mwale onke biko kutumorata na muraka alaga ko au ka ugani ndio norata na muraka ngania akero menyo no amwele gweto awali umute bati gweta kwaraniria bari uga Nteto ino iriumira no ntobwaciari bantu goino kurega kurikanithia na kubamenyithania na ndurijo ciao kenda baomba kumenyana gitumi kia mbere antu mashemania bamwe mashemani gene kenda mamenyane na mamenye yani uko wao kana wala majirani ritwe no ntukwe mauntu maingi muno mangirutha makalete thina na kunyuma kwa family yuka kamwe kwitho kwina mantu mathire muno nutini mona na kama kari na makamenyana na makamenya muntu aumite kuno aumite ku riu kwitho gwikwega muno ntu antu ni maumba kumenyana na kurijanira na kwitho mena heshima kumenya one muruaia one anko na one cousin bari kiritie wananchi aroino ikaja kumenyana ni bateri kumenya ndugu ciao itibateri kwithirwo iri cia kuthagayania hindi icia guturania ta michie bwa mbere kiu ni Kimeru gia tene nuntu no mwanka mau magekara me jena yiti kwigujana na batibateretie kwithwo me makigurana nuntu ni antu mamujiomo mabaterie gutirimanaga kagita nuntu wa kumenya ati ni antu mamujumwe na baterie gwikarania makimenya yani tika baterie kugurana ni kama baterie gwikarania tantu mamuji kuruba babararagia kagita kamuchio wao gukongwira mianka igana rimwe rio turo bwamwe kurure jindi yao rakioyo ikia muchio uyu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara
mbitagwa Martin Mugambi. Iboya Martin Mugambi no ntubari botu atone kanya kunogo kanini endi tushokirete na Nteto nkolokio kathira mitambo. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Nararikithirwe ni kiama ya ABC bena munini owe basho agetege utongeria kaunti ya Meru kaire mukondo ne jonge gabana Kiraito Moronge na kujokia kanya gaka gucokeria thingati bawe barabara itirengari ciao na kinya barabara mweterete na wendo bubwinge nkatho nego ciumire na Weru na wendo bunene kumuikia kwa ABC na kinya musafare ne jwawe asa mutufanyia hapa Meru wotena hapo aranga beto kutoka na biaskero tere kutoka na Meru na uvavi na korangoraba kutoka na korabone da badara maketi onde mai maravi nenge ire ashindo Kiraito endelea Gabana Kiraito na ugetengarishe kampeni na ndini irakorire stage na eti niyo kampeni yawe ya muthia akamiringa na murumo jo munene kurukia ukabere na agakinya nturene cionthe kaunti ya Meru kenda twinde tumira tariki kenda mweri jwa 8 tumuikie ngugi na kura cietu. Afikiri ku Kiraito aendelee asiendelee? Anasema niendelee, ni mngono nione. Kiraito aendelee asiendelee? 2022 ete ngabana Kiraito Moronge ageretwe akuruka etekwa Kiraito Moronge Kiraito Moronge Kiraito Moronge Kiraito Moronge Meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G miaka 10 na ningucokeria ntubego G nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G tariki kenda mweri jwa 8 umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka igojist kende rwele ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego G mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki kenda mweri jwa 8 umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Edith Mwirigi
Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda. Mugwanja Nteto. Mareta mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi. Nde umwe wa ikuru baraba gochwa giteke mama county jakira twitaga Meru woman representative. Nde twa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate. Nde na mibango eminge irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi. Inkwero thina ira chonde Nteto ba thaira ntuko cionde. Nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joanana pompe kura cienu. Ririkana kondura ikuidura. Wakiuragia Mama County wetu ni oreko. Edith Mwirigi maendeleo, Edith Mwirigi watanero, Edith Mwirigi. Ngakuwa togeni na nkatho cia mwanya muni kwithira wetete na mbere kurumira ndeto cia Weru thaa mwanja twicokirani ati gavana wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua atariritie ati antu ba Ntere Chimatisi bai tayari na Weru ati bakaringira kura Kenya Kwanza mwena William Ruto noende terutere rurari rwa Azimio la Umoja rutongeretwo ni Raila Odinga riwanende na amenyethetie antu bakwa wetu miumire rutereni rwa Azimio akionekana kumeneria ngwataniro na aretete na mbere na kuwa ni barari na rwaria mwena urokurwirete kio gavana na kiama kia Chapchap munini wawe Francis Maliti murwirete kia mubunge wa Kurorita na murwirike kia Wandi ya Masie Douglas Musyoka. Na nikaona sio Azimio la Umoja, ni watu wa Karata, nikaiona hiyo ni Azimio la wakora. Kwa sababu wanaficha mambo yao, wana mpango wao wa kuendeleza hali ya maisha ambayo yako hapa hivi sasa ambao ni magumu. Hakuna jambo ambalo litabadilika na serikali ya Azimio. Serikali ya Azimio la ukora litaendeleza zile sera ambazo tumeziona zikiendelea na serikali ya handshake. Mafuta yamepanda, chakula kimepanda, fertilizer imepanda, maisha yamekuwa magumu kabisa. Mimi nashindwa ni kwa nini kama si ukora. Nchi ya Rwanda inatoa mafuta yao ng'ambo. Mafuta yao yanakuja pale port ya Mombasa. Yakitoka Mombasa yanaingia kwa gari, yanabeba kutoka Mombasa, yanapitia Kibwezi, yanapitia Sultan, inavuka boda, inavuka mpaka Kigali. Mbali kabisa. Hivi leo mafuta Kigali ya petro na mafuta Thaa ni rahisi kwa bei rahisi kuliko mafuta hapa Masii na hapa Kenya. Ni kwa nini kama hiyo si ukora? Ni kwa sababu ya ujambazi. Hii handshake serikali ndio wanataka kuendeleza. Maisha yataendelea kuwa magumu. Kalonzo Musyoka tunampenda, lakini pia anadanganywa kama mtoto wa shule. Aliambiwa ati akirudi Azimio ati atapatiwa ministers 5. Ati atakuwa yeye na ministers 5 kwa serikali. Nimefanya hiyo mahesabu nikaona Kalonzo amedanganywa. Chairman wa Azimio ni Uhuru Kenyatta. Na yeye amesema mawaziri wake wote wasiitishe kura, watabakia hapo, watakuwa mawaziri kwa serikali ya Raila wakishinda kwa bahati mbaya. Kumaanisha ya kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta already 10 ministers. Na ministers wote Kenya ni 20 peke yake kwa katiba. Sasa upande wa Raila yuko na watu wake. Si Raila yuko na watu wake? Ukihesabu watu wa Raila wale wamesimama na yeye miaka hii yote. Kalonzo anadanganywa ama adanganywi? Si anadanganywa? Nyinyi ndio mnadanganywa. Hakuna wizara hapo. Minister wa Karia Bondene Fred Matiang na uwete ati kundi bio Karia rungurwa rwangirwa rejesha mani marisabeti mwaka nendene bote mechinka mana ya Elena mburoburo ngiri ithatu. Matiang ariwa mechinka ngiri ithano ira chenjerene cia Karigi utati na watho ni bahati kwithirikio kakwa kumanjerene cio kulingana na utuire Bondene okulokila thirikari nene. Habari mami. Habari ya duka. Hivi swali yako na wewe unakuwa affected na kafi? Kiasi. Au. Kiasi tu ya kufunga mapema. Kiasi ya kufunga mapema. Unataka ufunge late. Wewe kwa maoni yako ungependa kafi ianze saa ngapi?
Like saa moja hivi. Saa moja? Si 1 hour difference, my dear. Lakini unajua hiyo si watu ndio wanatoka kazi. Wanatupikia wana. So far, over 200 guns have been collected and over 3,000 bullets have been recovered from this operation. We are hoping that more work in the second month of this operation, because we extended the curfew by another 30 days, more work will be done so that we can recover more guns, because we believe from intelligence and the information we have that there are more guns than the ones that we have collected. And the message we have been passing around to leaders and everyone since morning is that we need to recover more guns. We will review this operation when we have around 3,000 or so guns, because we believe there are still many more guns in wrong hands. We have intensified the operation and now we are moving to other sections of the county in addition to Marsabit Central and the town. I am very optimistic that we will continue at this pace. We will get all the guns we need, and most importantly, we will keep this place peaceful. Because you see, we will do modification. Atukire gatantu Nteto chietu chia Weru Thaa mwanja kwendera kaita kiana ntukwenja ayo ritari mwebia murungu mwene nyambito wa WINNIE wa KINGERU tushemani royo rokire.